Раз, 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 раз.
Үтө күнүнен күндү ытык мааны ылжыттар бүгүнгү жора түген кытылактара улуспут барын электрин салаятчылара онна общественность. Дойду президента Владимир Путин 2-нче сүрбе бир сылы. Дойдур дүнен билим оны технология. Сака республикатын Элдархана Айсен Николаев Сака Серегер Чептиге дей сылынан билдер биттіре. Намулуға муниципальный терели бағылыға Юрий Слепцов 2-нче сүрбе сыл, сүрбе үз, ақсыны хүрбе үз күнін әғі, 2-нче сәтті үз бейхін үз нөмірдәғ жағылынан Намулуғығар Сака Серен билилях государственно-политической деятеля Илья Гурышпин Курап Теревите сүйіз сүрбе 5, үйрек систематы терели биде сүйіз бейхін, олон қоғыт Прокопий Драхинскай бәжәлі Теревите сүйіз сүрбе сылларынан билдірели биде. Аспыт 2-нче сүрбе бир сылы берттің ағыннақ умнулубат түгендерінен бай болла. Улуспут олықты оқтыра самағылығы бұд, түрәвді дүбітгар тапталбыт күйінен, бары бірге ұстық тұргутулары асты бұд. Бейбітер әрелбіт күйірді, жон қалғалары бірге торатағына сыната өсті күйірер. Инекеге әрелі бөғыт гүрін итағайды бит. Төһөдө күс махаллары торатар бұд кен туттар үйерер түгендер бит үгістер. Күчімеғадері аспыққа политика, экономика үгіс алатыгар социальный геға оны обсыстымны лоққа жоғын стихилердәқ бит. Үміт 2-нче сүрбекки сыл дойдур дүнен нороттар культурный нехилистибетин Сака Республикатын Сака СССР төрүттөмүтэ үбүлөйдәк сүз ие сылларынан намулугар билилях государственно-политический деятель Максим Кирович Амосов төрөбүтэ сүз сүрбе 5 сылынан биллерилинне.
Сахабыт сере автономияны ылбытын сүз, бейдой дулақпыт білілях государственный онно-политический деятеля Максим Киревич Амосов үбілүйдәқ сүз сүрбе бесыллара қаз бидді улус олықтоқтырын әлбәққа әбәхінестер сомағылыр. Маны бартын сүріндер күйінен бейге салаячылар бұт болалар. Олықтоқ бейіні салайыны органнара қаз бірді улус олықтоғы олығы тұруқтақ болутығар улақан болғамта уралар. Байыл намылуғын жағалтаты тәрелі біте отут сыла. Улус иннекетін сайдытын түстүр салаячылар бұдын итеті кесеннек әғардәлі бет. Үліғатер үрдік сетихилері тойгун доробияны олыққотуғар жолу соргуны бағара бұд. Үтеугеске көбілой бұд, сыллаты ұтыллары аспыт сыл үтеу түміктерін тахарар үйріләқ тәрәхіне сағалы бұд. Әғардәлерге тыл берілер Саха Республикатын ил түмен сударыстывынай моньяғын председателігер Алексей Ильич Ремеевка. Ваставлах Юрий Никентьевич, күнді бүйді дулақтарым. Егеде итидік істеннек, бұл 2-ші хүлбе бір хылы түміктір. Онна 2-ші хүлбекке хыл Бехир Республика бітер кәрия бәлей үбілейдақ сүйсіллақ, намылуғар білдерілі бет сүйсілбе бесіллақ, бехеге ұлу чолақ. Государственный политический деятель бит, бехеге ұлу бай бит Максим Киревич Амосов. Хыла ағаламытынан, бәйім апыттан, ет түмен государственный мұнья қадыттан итетек істеннек әғандәдербін көңілі. 2-ші хүлбе бір хыл балатчы бейқаттан тыңағаннақ оны ұрқаттарда хыл кәлен асты, республика өддінен аны тағанан бейі ұлыс бұты көреме. Білерге күрді өтін бұғыры бұд, үгін тоқтан бербәкке намария күйеджені хер. Онтан бұл 2-ші хүлбекке хылғы специалисті әтәлерінен әтәңгі болдағына тоқтуқтақ кен кәті әбет бейге бұланнамыт тәрәхенлер бүтін бұйыл үшігей тахымға ұтық бүттен әрін әбет, оныттан олақ жағақ көддірін хияға. 2-ші хүлбекке хылғы бағарда тұраннар, уот құран тұран, сөйі де хылғы да ағын бейге оппутын білемнел бітер ғырқаттар үйескәнлер. Үйнәйі үгін үймәкке, оппыт үгін үймәкке, аны бұғығыр ұрылар бұд, ұры бұд, өрі тұран, улақан тәрәхенлер бүтін оғыр баққа бұд, бейге бұл балатчы әрақан хылы түміктен әрәбет, ол да болыр онтан намылуғын жаны әргеті ұғықтанмаққа, қыстыққа бәлемненен бар тұрбы бағардар бұтын бары күйіспетін қолбауымыд, бұл ұлу жағалтатын халайытынан местетігер әхе бағалықтар бар болыңыд, күйістәқті күлеләңід, Халбан да болдun, Тастақ да болдun, Фрунзе да болдun, Көбекön да болдun, Үйедей да болдun, атын нәхиреттерге бүтін мадут да болдun, атын да нәхиреттерге турбу бахардары хүдді açöydük, тәрәхіннәқтік, жоны хәргені дұрораңғы тәхеге умулларан, бейге нәхиреттер бүтіе дәремнәе келдер бәкке. Бұл үләне тәребекетер, мен туз бәйім талбы депутатқы бұғытынан мақталбы дәрердекпін бағарабын. Енетен тұрамын, бұл хүлбе бір хылғаттан бейін амнар көрдөрі бүт социально-экономическай балығынняға кухана хоқ, бұл білеген ұлу жағалтата ВКС-тен өңі бөлілер нәйленняға отчоттата. Мен хорақ ВКС-тарға рағының қолбаны хаджы бұтым, хорақтарға бәйім аппаратым жаны намтан төреттәғі мейе бейге көміне хәчілер бі қолбананлар информацияны бүтілден терерді хаджалар. Олсайнат бұттан жаммы сәргәбет үләғі бұл ұтылы бүтілені онына халалты бүтілетін куғана хоқты каналатылар. Ол онтан хеге манна месетер үлі хиджар жон халаячылар улақан сеті хегет болар ден береде қанады. Интернеттен тұран бұл 2-ші хүлбек хылға кәлер хылға бейетіне әлбәқ олар елар кәтәхәлілер. Бұл оқта халайыны халаячыларын ортылырғыр тұрарын бұғытын ағаяқтылайтын ағым. Білерге көрдік бейетіне бұл олықта қалайыныны регулировкалыр, онаты бейге қалайттарар хокуымыд сүйс отут біріс федеральны хокуымыд улар яры тұрар, олық түрдіттен хаңыл оқан хокуын кейден әрер. Ол хокуымыдын балатчы кемелі қауыстық бұлырын хаңа жыл хаңана бастыға ағытығар келдерен бараннар бейетіне дәрбе дексенлерен бұл құлын тұтарға көрі өкпі декке сағытын көрінемет
республика битигер мусусторга бастыга агытын онтон 5 ыйгырлы 2 сагытын көрүөк бүттен буландар баалар эте. Оны бааспыт неделяга элбек атилер кибиттеринен хевестен Россия федеральный центр быт ариддаганы токтотто онна неофициальная информация выгытна это контон бу ыйын сүлбе күнүрлы өссө эби этилери кетелер. Онтон 5 ыйгыр бу 2 сагытын көрүтүгөр кириек биттен бихе билдер алалар. Бихеге Сиспет комитеты президенті Владимир Михайлович Прокопьев, он хетте чехилага бихе кимитер Москва коракка көппіте, он нөлөлі хиджер. Аспыт неделяға анара тустар депутаттары кытта хавалтаны кытта көшібіде. Кенетеринен онтон ити Россия Государственный думатыгар 206 субъекттаттан этикит битти. Ол этикит битигер бастатан туран болланы бұл баджаққа, иккихинен полномочияларга, үсөһүнен боллагана бұл биһиги техигитни хамы долгутор нехилектер битер онна бар местный территориальный органнар статустарын белетәһиңе этилер килбиттер. Ол тула вопростар барыктар ден Государственная дума СИС комитетин председателя эти хокон бир хүрүннүр кийте Павел Владимирович Крашенинников бәтен интервьютуар даганы ол биһиги ыпы жандар бутуар даганы муннан олорон кәппет онна манны лохан толкуйдар барыктары онна улартылар киректер ден. Иннигенан мен жомбор хелгебер бу нехилек бахалыктарыгар улуу салалтадыгар этемете улаханнык долгуйуман биһиги этер этилер бит киреннер онну учоттана хыжаллар. Бу хокон кирер күннәхтә боллагына ата кирере чолка ona кайтактыгынар капот хох бир уровень система кирега олгынан баран болла боджогор онтон эти 2 жыллар перерыв билдириле курдук тем бүгүнгү туругунан информация бар. Онны биһиге тон белемнәк булуктакпыт биһиге онно хөптөк тарихендери месетер тарихтакпыт онны республика бит хоконун аны көһүн ылар эвеп боллакпытына онны әлбәгы тик жаны хергәне кытты жүлләһән, кәпсәтиһән, бәбит әтилер битен әтән муниципальный округтар кайта быһыга териллектәктәри, месетер бар халыклар бу кайта хөлөлектәктәри, камсыктәктәри, оны бүтүнүтүн учоттамыт, теринәмит, ылынлык биттәнтә минеһәгә мәккелибит. Индетен турамын оттон бу бирге токтом өтәшә, жаны хергәне бүгүн хүрдәгән долгутар бу хакана хақан орбут нехелектер канна барыктары ден, хук булоктары ден, нехелек статы хук було ден. Иннеттен олоғындык алқастарға кирен беремен, эти сыйы информациялар баралар. Бияқа бәбіт төріт хокон бутынан, конституциядан бігер кетілі административно-территориальное устройство ден. Бу республика бәйтін хоғытоқ полномочията бар. Онна төріт соконға кирен тұрар бігі бір республиканский статустақ кораттақ бұт, онна 34 районнақ бұт ден. Ол ехенен аллара зивинолар ден нехелектер бағалар ден. Ол нехелектер бит сиддері, уаттара, границалара, бүтіндүйті анал урақтарынан өссек кетігінші ғыллар хағаларынығар бергетілден тұралар. Еннегінен административно-территориальный устройство бұғытынан бұл нехелектер қанада барбаттар, бар болалар хакуңга бигергетилли биттере хиддере уаттара территориялары бүтүнүтө биги полномочия быгытынан алтарылдан оны бахарылдан турар. Ол урактарга бириги ревизия бара турар. Ону нада боллагана илтимене түттен билеген хаңардылар барыктара. Ол гынан бара бүгүнкү информациянын көрдөк бүтүнө биги эти инне хаңарды үлете надата хукурдук тойдерген бүтүнүтүн чып курдук 2-тыгынча хыллар хаңаларыгар бүтүнүтө оңолдан турар. Местное самоуправление олохтак бәйни халайыны диен эти административно-территориальное устройство кытта 6 спатчела. Местное самоуправление кандык бар территория терилен хөп, ол нехилек жыл хатыгар кене жайбат. Оны булгучу маскурдук өйдүргүтүгер, оны хөптөктүк жоңга хергага тиредергетигер мен хейтни ыңыремете. Иннетен тураматтан бу хүлбекке хылга биһиги хаматын республикалык акбиттен бачаңылла хагалар кен туттан келдибит. Ол үбүлөйүн терехинне актык жоңго хергага тиим титиеттик. Особенно биһиги чаттар бытыгар, чоолан чаттар бытыгар историяларын, традицияларын, ким төрүттәбитин, кантан хагаламмытын, билеллерин курдук кына тередекти устакбыт.
бейха наммытыгар, онны республика битигер, бейі улуу бай бұтеті республиканы төріттәбет кихи Максим Кириллович Амохов, кені қайтта хүлеләбетін, кені қайтта хитиспетін, қайтта атастардағын, доғыттардағын, қайтта кисini тумнубутун, онна аспытын, әмет жаттар бұтыр бейге, онны үйінен көлөне жоңға хергеға терердер тұстақ бұд. Білеген дағаны мәккөр әлбәқ, телевизорнен де болдың, бәчәйттен өңі болдың, арахына интерпретациялар бара тұралар. Онықтан бейге бұл ұлу кейбет бей дойдылақтар болар бұл бұхытынан, оны өрәнне хеджақтақ бұд, онна индікі көнге хеджамыд, кейбетін көмішкен, Максим Кириллович бұтын өрі тұтамыд, кені бар болын бейі республикалақ бүттен, өйі хананы республика жонуар терердек бұтын. Онна хеге бұл ұлус халалтата, онна нехелектер халалталара хамай онтон тұтақ жон болар ғытын бары білелілер, оныттан хеге барытын қомыян, барытын тәриян, барытын сөбе бұхытынан әйге қайтақ направлениянан үлелергітін ұлнаңғыт, ені республика тәрейдергітер етерден мен әйге көрді хөметі, хөптіақты тәрейдергітер. Бағар әметі бұл 2-тігінші хүлбек қығылға бастатан торан бейгі ғырыбыт намаратын ден, бетеп баға хана хәрі болбатын ден, әйләқ қалланан нұрылы тақпытына қамса тақпытына бейгі тоқпып барта табылдыға. Бұл бұландамыд, республикада бұландамыд тәрәхендер бет, оны ұлысқа да бұландамыд тәрәхендер бет. Үддік тәрәхенге онына Джон өйе ханаты қомылдан үшігедік ағалдарығар. Бұл 2-тігінші хүлбек қығыл бұлырыңы көрдік, от құрана қалбатын, бағардара қалбатын, бейге өләбіт қамдаспыт табылындың ден бағарабын. Маннал орор халалта жонныңе тоқ бар нәхелекпет оны ұлыспыт жоныңыр бағары әметі катанақ доробияны, жолу хоргуну, оны хитихилері. За вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия благодарность председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия объявляется Слепцову Юрию Иннокентьевичу, главе муниципального образования Намский Луз Республики Саха-Якутия. Әғірділерге тыл берелер намылуға муниципальный терелі бағылығар Юрий Иннокентьевич Слепцовка. Күнді намылуғын жона әргеті вастоллақ нәхілектер бағылықтары бүгін бұтыры әңі кілен алырыр жон Алексей Ильич. 2-тігінші сүрбе бір сыл түміктерін тағарар күмітігінен кәлі. Бұл ғылдата болар традиция. Бары бұтігіне кәтәхәбіт. Оннаттан бұл көйін бүгін болан сағаланды. 2-тігінші сүрбе бір сыл Алексей Ильичтен арды бейқары бұл бақы бүтін аңды өйдуға пандемия халғы баран үлі қамнасқа экономическая кулакка бях хохсулорон оғында. Оны ол дебәке бейім аны олыс бұтығар бір сетім үләхтері әмет қас биден әхелекке оперативный штаб түрілілән, Рулуск оперативный штаб үлілән ұрыны тұрылы күшкі барды. Екеінен өтөрінен бол батаға үр бағардыры кереннер. Бұл атты бұтыр атар Горнай, кәбәйі, ұсалдан ұстырыттан ұлған бағардыр кереннер. Ұлған алдиқайдар оңыра ұстылыр. Қастақ, салбан, көбекен, фұрынызы күрдік төт нәхелектер бітігер нәхеленілі бұндар бітігер от кейлі ұсты. Тұба айын аспыт сайын көрдірді намнар надығы тәрәтіғаны, қағалға тәрәтіғаны, кәмәк әліліғаны түмсер бітін, бірге олар бітін. Онына Утырдыр бұд ұлықаны отығытты үліға тоқ бар кәқ бұтын бары ғуран үлілі бітін. Бейт үместі өт манна
Простой нәһлек донта хәргәттә хагалан, нәһлек халталардан сагалан, депутаттардан сагалан, улус депутаттардан, улус ялтыдан, иртемәңге депутаттар буттан. Бе куратор буттан таныны барысына, бары бир боламыт, бир гөреләмит. Бу улахан аҗакай кайдут. Бе правительство, беге туханда министрлыклар бит күскеме булдылар. Добровольческий штаб республикатерилден элбек добровольческий келен баһарын уртыр кытында. Атын регионнардан бега күскеме калбит. Манна этебен колобур курдук кепсибиннар камагаттан инвалид кихигелен нун баһары кыны булар бапын кыян баһарга жаваппын. Олehen мен бу бәм кыякпынан верхонка тиген агылдым ден. Сүбе верхонка агылан туттар бит. Бул улахан колбур булар. Фурунзага 6-5 састактырыктырыс 3 суккыны өтү бакка юр баһарын дыртыр кытты жута. Трактордун түспәккә 3 суккыны. Он итенне колбурдар элбәктер. Нуттан бихека дөддөт намнар нада булар түмсәр битен, бирге булар бутын, сумоглар бутын. Аспысылга намлугар спорт игетер улахай тигелер баллар. Горны улуга бер дигастакы бут манчара анюгар түрден 6 жыл болан баран намлуга үз местә тасты. Амбастан намлуга историятер беге капсага життер бит республика капсайга федерацияның кубаган ылылар. Волейболисттар бит республика волейболга кубаган ылылар. Манчара анюгар капсага життер тим сүләктерин без спортсменнар бит кыйга эрелләктерин көдөрдүләр. Битек түгәңгәле битек көңгәле бәйс була җамыт үскә тагысты. Бу намнар эме күстә багаһаналактырын күстә кыйга эрелләктерин көдөрдү этебин. Бу 2021 сыл биге hulçılak hevit ile uğraşını kurup şu bebiyes sahan tuğutun yübileyinden barda. Bihe ulus putur yörek sistemata terilüte şu biyon sılın belirti atibit. Mada hanan kent tuttar olan koyup pot prokoy şiitrekniske becayla şu besahan belirti atibit. Tövde pandemiye bollar. Bu telehenlere üddük tahannahtı bardılar. Elbek üle kamnas barda. Bulan Республиката комитетинен ылы булан үксе улган аңар. Хәтта он 5 бүрген толды. Бу үмөт китенче сүбекке хыл бехаме улган петисте хыл булыр намнарга. Улу кебет чагылкай максимум сүбе беса һәм биритер сылбыт. Республика автономията сүсүл билетибит. Бу İlk olarak derehane katta bihege bu hılbıtın bilen hılbıtıgar biletibit. Ama bir kent tuttar ki evet. Sakana rota kent tuttar ki etin. Sakalardan bastığı kompozitör Zahar Perpüleşim'de kurap süs sahan tutun. Bu hıl bihege namulun historiyatıgar kamsahan taharasıl buluk tahtyan etebin. İtelik serisi bilgin ette. Bu hılga bihege namtan государственность takıbıtın. Максим Кириллович Мосов автономия лохтаһыңа инники кеңе бастыгы киһиннән сыдҗыбытын. Сахан ротугар теддихтәхбит. Оны да кастыхтахбит. Быел бехе бу үмит сылга улахан эме тәүтерәһеннәр булар туралар. Ул курдук намулын делегацияты Москвага баран олон кыгын дытыхтах. Манна бехе улуспутугар улуспутыга хатыркка болуга республиканский ыгак нам силотугар саңа парка утыр болуга. Матаһынан быйыл кыттар буланнак бут усалдаңы болар спортивный ойноларга. Сыл суруктур бутун бастыкы болуктак бутен. Ана тен итегерәһнәргә баратыгар бихемия булырын курдук көктә боламыт бир боламыт сомоголамыт директан наптату барар кыяр кыктах жам бола бутен бекерелләхбин. Бу үмитсылга беге история бутын
ычаттар бытыгар үйретtiğini хагылыктакпыт. Бу хыл хагылындыкта үйрек систематыгар сорудак берен турабын. Культура управление төрөме сорудак берен турабын. Каз бидди культура жетигер, каз бидди үйрек телтетигер. Детсаттан сагылан, клубтардан сагылан. Быйыл бихеке каз бидди жалтага. Сакатылын көддөрөр, сака фольклорун үйретер, түрөт директор бутун көддөрөр мундуктар бар улуктактыр. Онтон сагалаан бут бихе билин оголор бутун идин. Өчөттөр бутун бу мен сакабын мен сака болор бутун кен туттабын жеңге үйретектекпит. Бихе үйретектекпит. Өчөттөр бутун кас бидин нехелек историятыгар. Улус бут историятын. Республика бут историятын. Хылдата болор терехмит хагаламытынан тус бәм апыттан баргытын тетестинде арделибин. Билен аяк билеменден номинациялынан кыйлар нехелектер билдектери. Бастың нехелектер билдектери. Баргытыгар багарабын хамай главный катанак дурве бар булдым. Ыры астын кас бидден олуктагы чөл олуктак чөл туруктак хеп болор бетигер докоттак бу олгон тахыма үрдүк болор тугар үле диригите маннолор келдеги алба быртыр күс кык бар болдун ден бага ханабын этебин. Онон тон билген терехендер битен сагылып битен көңүлүк. На онду хагырдын жеткер келдилер пакет. Мана? На улугун жалтатын улус депутаттарын советін, онна манолар нехелектер бахактар аттыртын Алексей Ильичка мандык бут хавдрутата такбутыгы улонко набалгагатын дарине Алексей Ильичден кенеге туттырып калды. Эгерделерге тыл бериллер Намулуха муниципальный терилли депутаттарын себетин председательгер Алексей Иванович Виногуровка. Уаставлах Алексей Ильич, Юрий Никентьевич, уаставлах нехелерек ағабахалықтары нам улуғын жана хергеті. Кыджык бүгін бұл түміктүр хүбе бир хыллах түміктүр тәрәхіне хағалынанар. Онна бихе кеннебитен қаян көрөбіт бұл хылға бихе нам улуғын жана хергеті хетерилах бола соқоннас бағас туғы оңыран асты өткен бүгін бәйбітігер отчеттанар көмметуінен келі. Олынна бұл бихе оғылчылах государственный деятель кен туттарой быт Илья Гурич Виногуров атнанаста Прокопий Едерхинский бәжәлі сүйс сүбі хылнанаста онна бихе үйрәқтәхен сүйс бейін сылы. Иннетен болақына бихе бұл намылуға үйрәқтәхен керетегер әлбақ қылат келер бір кен туттары вайдырдақ быт. Ол онна бұл үйрәқтәхен салатығар зұм болуын, иле болуын әлбақ ұлған тәрәхінер астылар. Бу келер хылга бихас колла бут ирмонных тахтар күстә улхан тарәһеннәк намсылы төрле барыктыра. Оны бихи багара бутон бу рахана бул бут оскола тутулу җен бөктенерләк бит. Янакынска бәҗәле тона дер буллакына бу культура игетереме улахан күрәхтиләр зум болун очны болун әлбә күрәхтиләр бардылар аспысылга илә гөрә шуны күрәпте хуна күрәхтиләр дә болуннар боллар әлбәх далахыннақ тәрәхінер бардылар. Иннетен аспы күрдік бұйыл бихи Максим Кирович Умасов бір ұлтшылақ ұсасынан дежел беккен тұттыр ойбыт өйлейдақ сылы олықта оны тәңе кені гәулілеспел саратниктары Ажырков болуын, Степан Василев болуын болатын ұйынсқы күрдік ұлтшылақ жандар әме бұл государственный сүйіс олығар анан ұлған тәрәхін болықтақты республиканынан. Оны Отчаллоо кемге Николай Захарченко ден Совнарком председателя нүлләбет тыңчы ол сүйсі балтаттан нүлләбет хуриян тұрар. Онна кене тағалан етен тұрардақ Максим Кирович Умасов тұғынан
Именно искрометный талант Максима Кирович, искрометный организаторский талант Максима Кировича Амосова ден кенетен турар. Ол оны тут бихеолог Максим Кирович Амосовы bir дойдлах потон мой бутен иннигер туттахан жақтақ бұ кені қайда құрдық эннек әрпет тыллара кені организаторский талант болан жаны бәйтін тұлы түмер болан бұ государственный олықтаудын. Бияс қолар оғыларғар бәбет бұл нәлек бір жананнам олығын жаны әргеті Максим Кирович құрутын иннекі көнге иджахан жақтақ кенетебін. Бүгін бұллағына бұл хүбе бір жылға нәхелек бағалықтара кәләнілер олар, нәхелек общественнаға білеген бұл зұғын балшаққа көяр сетеменнің көролар олары болу. Бүгін әлбақ номинациялар тұттарылықтара бұл әбетініне боллағына намылығын общественнаға төміктүр хүбе бір жыллақ төміктүр ләйтін тұғынан нәме бұл Юрий Кентевич тәрәхін үпіттара, оны әлбақ нағырадыме тұттарылы бұда. Бұл общество, онына властен бар, именно общество ден бастығы құрулар, ол кәнтен властен, именно бұл бұлағы онына жөні әргіні қол бұр общество олар. Оннығының бұл әбекке дері үші болуған тәрәхін болы, общественностырғыттыра, бүгін бұлда бұл хетерилақ бұлас өлетін қамнағын отчоқтур, онына түмік тахарыр кейхеті болы. Енді жен, әтен тұрамын бағарым әті бұл манны кәлен олар ағыба халықтарынға өсі дағын үліғар телсетейілері. Бұл хаңа хокуан кирәрі тұрары мәхеде хоға жиханы өн бихе тетірәнні административны оқырта бұл бар болықтары. Бұл кәлбі сылғы өссі бары аға бағалық бұд Юрий Кентевич тұлы Мұныстан, Аксен Сергеевич Николаев тұлы Мұныстан өссі күске өлелек қайын ден ыңырабын бай олар. Василий Ушницкай секетыллара Афанасий Татаринов мелодията «Ыллық ылжа тұғынан». Көрсін Афанасий Татаринов. Сүйдіки әрекел ол бұт, сақам серен сайдар солу. Сағақтарын арый бұта, кеш келбетін түсте біте. Ұллық әрі жері хите, тойоқ әрі дора хыта. Наммы түте, атыгар, ұллық ұлжа туғынан. Амоғаптақ ойынысқай, олықтырын салғабыта. Қоргуюттан, бұстар солтан, қоту сири бұғабыта. Ұллық әрі жері хите, тойоқ әрі дора хыта. Наммы түте, атыгар, ұллық ұлжа туғынан. Üteki eyde büle, üyelerge umnulu bat. Sulus bolan, sirden aspıt, suala ihe sotullu bat. Illık ere, jere hite, toyok ere, dora hita. Nammı tüte, atıgar, ıllık ılca tuğunan. Illık ere, jere hite, toyok ere, dora hita. Nammı tüte, atıgar, ıllık ılca tuğunan. Illık ılca tuğunan. Ыллық ылжа туғынан. Афанасий Татаринов. В
Внимание! Начинаем торжественную церемонию вручения номинаций среди муниципальных образований Намского улуса по итогам деятельности за 2021 год. Для вручения номинаций на сцену приглашается глава муниципального образования Намский улус Юрий Иннокентьевич Слепцов. Представляем номинацию «Лучшее муниципальное образование в сфере образования». Данная номинация присуждается за высокие показатели в области развития образования. В третьей группе наследников в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере образования» представлены муниципальное образование «Тюбинский наслег», муниципальное образование «Салбанский наслег», муниципальное образование «Тастакский наслег». Юрах әгетігер басты муниципальный тәрәхіннен болды тәрілдіңнен түбен әхлеге. Голова Федоров Константин. В третьей группе наследников победителем в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере образования» становится муниципальное образование «Тюбинский наслег». Глава Константин Константинович Федоров. Во второй группе наследников в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере образования» представлены муниципальное образование Хомустарский второй наслег, муниципальное образование Битюнский наслег, муниципальное образование Никольский наслег. Лучшим муниципальным образованием в сфере образования второй группе стало муниципальное образование Никольский наслег. Во второй группе наследников победителем в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере образования» становится муниципальное образование Никольский наслег. Глава Алексей Карлович Кривогорницын. В первой группе наследников в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере образования» представлены муниципальное образование Хамагатинский наслег, муниципальное образование Ейдейский наслег, муниципальное образование Хатырыкский наслег. Улхан нехлектерге юрак сфера тыгар бастың нехлегінен болла Хамагатта нехлеге. Глава Максимов Иван Николаевич. В первой группе наследников победителем в номинации становится муниципальное образование Хамагатинский наслег. Глава Иван Николаевич Максимов. Представляем номинацию «Лучшее муниципальное образование в сфере культуры». Данная номинация присуждается за высокие показатели в области культуры и духовного развития. В третьей группе наследников в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере культуры» представлены муниципальное образование Тюбинский наслег, муниципальное образование Салбанский наслег, муниципальное образование Арбынский наслег. Культура гетер бастың муниципальный тәрәхінен болла Халбан нехлеге. Глава Аргунов Сахаян Прокопьевич. В третьей группе наследников победителем в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере культуры» становится муниципальное образование Салбанский наслег. Глава Сахаян Прокопьевич Аргунов. Во второй группе наследников в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере культуры» представлены муниципальное образование Партизанский наслег, муниципальное образование Кобяконский наслег, муниципальное образование Никольский наслег.
иккис группаға культура эгетигер бастың муниципальный теряхинен болла кебекен нехлеге. Бахалык Гоголев Гаврил Михайлович. Во второй группе наследников победителем в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере культуры» становится муниципальное образование «Кобяконский наслед», глава Гаврил Михайлович Гоголев. В первой группе наследников в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере культуры» представлены муниципальное образование Хамагатинский наслед, муниципальное образование Хомустахский первый наслед, муниципальное образование Хатырыкский наслед. Бастой группаға культура эгетигер бастың муниципальный теряхинен болла Хатырык нехлеге. Глава Дьяконов Юрий Вячеславович. В первой группе наследников победителем в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере культуры» становится муниципальное образование Хатырыкский наслед, глава Юрий Вячеславович Дьяконов. Представляем номинацию «Лучшее муниципальное образование в сфере спорта и физической культуры». Данная номинация присуждается за высокие показатели в сфере спортивного движения. В третьей группе наследников в номинации представлены муниципальное образование Тюбинский наслед, муниципальное образование Салбанский наслед, муниципальное образование Арбынский наслед. Спорт на физической культура эгетигер из группа бастың муниципальный теряхинен болла Арбын нехлеге. Бахалык Бугаев Борис Борисович. В третьей группе наследников победителем в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере спорта и физической культуры» становится муниципальное образование Арбынский наслед, глава Борис Борисович Бугаев. Во второй группе наследников в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере спорта и физической культуры» представлены муниципальное образование Партизанский наслед, муниципальное образование Хомустахский второй наслед, муниципальное образование Матутский наслед. Спорт на физической культура эгетигер иккис группаға бастың муниципальный теряхинен болла иккис Хомустах нехлеге. Бахалык Новгородов Лев Николаевич. Во второй группе наследников победителем в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере спорта и физической культуры» становится муниципальное образование Хомустахский второй наслед, глава Лев Николаевич Новгородов. В первой группе наследников в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере спорта и физической культуры» представлены муниципальное образование Ленский наслед, муниципальное образование Хатынарынский наслед, муниципальное образование Хамагатинский наслед. Бастығы группаға спорт на физической культура эгетигер кыйылағанан тағыста Ленский муниципальный теряхин. Бахалык Сокольников Петр Григорьевич. Победителем в номинации становится Ленский наслед, глава Петр Григорьевич Сокольников. Бүгүнгү үрүләхтерәһеңе бейтин әгәрдәтин тирердер Ирина Неустроева.
jeto ünkülürün gün Jaltaptan duydu da keretin nam sire Terebit duydu bu en siri mojoto Kerete ünkülürün gün Keretin nam sire en siri mojoto Ирина Неустроева. Представляем номинацию «Лучшее муниципальное образование в сфере молодежной политики». Данная номинация присуждается за высокие показатели в сфере молодежной политики. В третьей группе наследников в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере молодежной политики» представлены муниципальное образование Тастарский наслег, муниципальное образование Искровский наслег, муниципальное образование Фрунзенский наслег. Учет политикатыгар үз группаға бастың муниципальный тарихынан болла Фрунзен эхлеге. Бағылық Трофимов Роман Дмитриевич. В третьей группе наследников победителем в номинации становится муниципальное образование Фрунзенский наслег. Глава Роман Дмитриевич Трофимов. Во второй группе наследников в номинации представлены муниципальное образование Партизанский наслег, муниципальное образование Кобяконский наслег, муниципальное образование Мадутский наслег. Иккис группаға учет политикатыгар бастың нехлегінен болла партизан наслеге. Бағылық Зырянов Алексей Николаевич. Во второй группе наследников победителем в номинации становится муниципальное образование Партизанский наслег, глава Алексей Николаевич Зырянов. В первой группе наследников в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере молодежной политики» представлены муниципальное образование Ленский наслег, муниципальное образование Хатын-Арынский наслег, муниципальное образование Едейский наслег. Басты группа нехлектерге учет политикатыгар бастың муниципальный тарихынан болла үедей нехлеге. Бағылық Едреев Семен Владимирович. В первой группе наследников в номинации победителем становится муниципальное образование Едейский наслег, глава Семен Владимирович Ядреев. Представляем номинацию «Лучшее муниципальное образование в сфере семейной и общественной политики». Данная номинация присуждается за высокие показатели в сфере семейной политики. В третьей группе наследников в номинации представлены муниципальное образование Тюбинский наслег, муниципальное образование Салбанский наслег, муниципальное образование Искровский наслег. Басты группаға дегелген онна общественная политика әйгетігер бастың муниципальный тарихынан болла Искра нехлеге. Бағылық Дьяконова Матрена Ивановна. В третьей группе наследников победителем в номинации становится муниципальное образование Искровский наслег, глава Матрена Ивановна Дьяконова. Во второй группе наследников в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере семейной и общественной политики» представлены муниципальное образование Партизанский наслег, муниципальное образование Хомустарский второй наслег, муниципальное образование Мадутский наслег. Иккис группаға дегелген онна общественная политика әйгетігер бастың муниципальный тарихынан болла Мадут нехлеге. Бағылық Гоголев.
Во второй группе наслегов победителем в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере семейной и общественной политики» становится муниципальное образование «Матутский наслег». Глава Ефим Ефимович Гоголев. В третьей группе наслегов представлены муниципальное образование Хатын-Арынский наслег, муниципальное образование Хомустахский первый наслег, муниципальное образование Едейский наслег. Бастығы группаға декелген университетіне политикай кетігер бастың нехелегінен болла қатыңары нехелеге. Бағылық Наговицын Иван Дмитриевич. В первой группе наслегов победителем в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере семейной и общественной политики» становится муниципальное образование Хатын-Арынский наслег. Глава Иван Дмитриевич Наговицын. Представляем номинацию «Лучшее муниципальное образование в сфере сельского хозяйства». Данная номинация присуждается за высокие показатели в сфере сельского хозяйства. В третьей группе наслегов в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере сельского хозяйства» представлены муниципальное образование Тюбинский наслег, муниципальное образование Фрунзенский наслег, муниципальное образование Арбынский наслег. Үз группаға тыға істіне кетігер бастың муниципальный тәрәхінен болла түбен әхелеге. Бағылық Федоров Константин Константинович. В третьей группе наслегов победителем в номинации становится муниципальное образование Тюбинский наслег. Глава Константин Константинович Федоров. Во второй группе наслегов в номинации представлены муниципальное образование Партизанский наслег, муниципальное образование Бетюнский наслег, муниципальное образование Никольский наслег. Иккес группаға бастың муниципальный тәрәхінен болла тыға институтына кетігер Бартахан әхелеге. Бағылық Зырянов Алексей Николаевич. Во второй группе наслегов победителем в номинации становится муниципальное образование Партизанский наслег. Глава Алексей Николаевич Зырянов. В первой группе наслегов в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере сельского хозяйства» представлены муниципальное образование Ленский наслег, муниципальное образование Хомустахский первый наслег, муниципальное образование Хатырыкский наслег. Бастығы группаға Байгия Каилақ болла Комустақ бастығын әхелеге. Бағылық Жирков Василий Гаврилевич. В первой группе наслегов победителем в номинации становится муниципальное образование Амустахский первый наслег. Глава Василий Гаврильевич Жирков. Ыл баға үйретінен номинация кыйлақтарын әғірделер Саха Республикатын культуратын туйгуна Афанасий Татаринов. Бүгін мен аныбын, алғыста ырыбын. Жүгаз білері жаммар, доғыттары бар. Тапталлақ кергенмер, кенчері чаппар. Қан ұру жүгаз аймақтар бар. Жоллақ болун, этеңере сылыжын. Күрік ері кеті арғыстаны. Ері ырас, Аллан арелластың, сырты кыра санағып толуқтың. Үllер үптенің, аллар астаның, күн айы күйінің түріттейін. Үрі елласпатын, жан-жақ сыстыбатын, әнмен дәрхан аймақтарын. Жоллақ болун, этеңере сылжын, күрік ері кеті арғыстаны.
Эри ырас Аллан арелластын Сырдык ырас санағы толық Аны атас жоммар алгыспын аныбы Эрек турак сылжың доғыттыру Сикке селимен қарға қамымай Эрелләк әрчімләк әрәттерін Жоллақ болу Этеңере сылжың Грук ері кәті аргыстаны Ері ырас Аллан арелластын Сырдык ырас санағы тоқтын Келер кескиллер бер Үтік үтчаттар бар Тугу этем этей оғылар бар Кетит кескилленің Уғын тұскылланың Ие аға болаңы денейін Жоллақ болун Этеңере сылжың Күріп ері көті арғыстаны Ері ырас Аллан арелластын Сырдык ырас санағы толық Тапталлах кергенмер Қаланлақ дұғыр бар Истин сылаш ейілін терді бер Әрі ити чейдәқ Меннігіз аста Әйін әйдір таптыр мен кәргені Жоллақ болу Этеңере сылжың Күрік әрі көті арғыстаны Әрі ырас Аллан арелластын Сырдык ырас санағы толықтың Жоллақ болу Этеңере сылжың Күрік ері көті арғыстаны Ері ырас Аллан арелластын Сырдык ырас санағы толықтың Сырдык ырас санағы толықтың Жол сыргы тосқойдun бар жану Афанасий Татаринов. Представляем номинацию «Лучшее муниципальное образование в сфере здравоохранения». Данная номинация присуждается за высокие показатели в сфере здравоохранения. В третьей группе наследников в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере здравоохранения» представлены муниципальное образование Тастахский наслед, муниципальное образование Искровский наслед, муниципальное образование Маймагинский наслед. Үз группа нәһилектерге дұруве қырыстыру негетер бастың нәһилегінен болла Маймага нәһилеге Балык Егоров Александр Иванович. В третьей группе наследников победителем в номинации «Стальное образование Маймагинский наслед» глава Александр Иванович Егоров. Во второй группе наследников в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере здравоохранения» представлены муниципальное образование «Партизанский наслед», муниципальное образование «Кобяконский наслед», муниципальное образование «Никольский наслед». 200 группа бастың нәһилегінен болла Бартахан нәһилеге Балык Зелянов Алексей Николаевич. Во второй группе наследников победителем в номинации становится муниципальное образование «Партизанский наслед», глава Алексей Николаевич Зырянов. В первой группе наследников в номинации представлены муниципальное образование Хатынарынский наслед,
Муниципальное образование Хомустахский первый наслег. Муниципальное образование Хамагаттинский наслег. Бастыгы группа бастыгы нехлегинен болла Комустак бастыгы нехлеге. Балык Жирков Василий Гаврилович. В первой группе наслегов победителем номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере здравоохранения» становится муниципальное образование Хомустахский первый наслег. Глава Василий Гаврилевич Жирков. Представляем номинацию «Лучшее муниципальное образование в сфере предпринимательства». Данная номинация присуждается за высокие показатели в области предпринимательской деятельности. В третьей группе наслегов в номинации представлены муниципальное образование Тюбинский наслег, муниципальное образование Маймагинский наслег, муниципальное образование Арбынский наслег. Үз группага предпринимательство гетер бастыгы нехлегинен болла Түбен нехлеге. Балык Федоров Константин Константинович. В третьей группе наслегов победителем в номинации становится муниципальное образование Тюбинский наслег. Глава Константин Константинович Федоров. Во второй группе наслегов в номинации представлены муниципальное образование Партизанский наслег, муниципальное образование Хомустахский второй наслег, муниципальное образование Мадутский наслег. Предпринимательство гетер икис группага бастыгы муниципальный территориальнен болла Бартахан нехлеге. Балык Зарядов Алексей Николаевич. Во второй группе наслегов победителем становится муниципальное образование Партизанский наслег. Глава Алексей Николаевич Зырянов. В первой группе наслегов в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере предпринимательства» представлены муниципальное образование Ленский наслег, муниципальное образование Хатын-Арынский наслег, муниципальное образование Хатырыкский наслег. Бастыгы группага предпринимательство гетер бастыгы нехлегинен болла Ленский нехлег. Балык Сокольников Петр Григорьевич. В первой группе наслегов победителем в номинации становится муниципальное образование Ленский наслег. Глава Петр Григорьевич Сокольников. Представляем номинацию «Лучшее муниципальное образование в сфере строительства и градостроительной документации». Данная номинация присуждается за высокие показатели в производственной и строительной деятельности. В третьей группе наслегов в номинации представлены муниципальное образование Тюбинский наслег, муниципальное образование Тастахский наслег, муниципальное образование Фрунзенский наслег. Бастыгы группа, үз группага туту онна архитектура гетер бастың муниципальный территориальнен болла Фрунзе нехлеге. Балык Трофимов Роман Дмитриевич. В третьей группе наслегов победителем в номинации становится муниципальное образование Фрунзенский наслег. Глава Роман Дмитриевич Трофимов. Во второй группе наслегов в номинации представлены муниципальное образование Партизанский наслег, муниципальное образование Хомустахский второй наслег, муниципальное образование Бетюнский наслег. Иккис группага бастың нехлег тутуга онна архитектура гетер болла бөтен нехлеге. Балык Макаров Михаил Васильевич. Во второй группе наслегов победителем в номинации становится муниципальное образование Бетюнский наслег. Глава Михаил Васильевич Макаров. В первой группе наслегов в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере строительства и градостроительной документации» представлены муниципальное образование Ленский наслег, муниципальное образование Хатын-Арынский наслег,
муниципальное образование «Хатырыкский наслег». Басты группа туту оны архитектура кетер бастың нелек болла катырык нелеге. Баалык Дьяконов Юрий Вячеславович. В первой группе наслегов победителем в номинации становится муниципальное образование «Хатырыкский наслег», глава Юрий Вячеславович Дьяконов. Күнді намжонун ылбағай ретнан ағарделер Егор Садовников. Kepsedi Herrenden köpütten gül halkına uttağın Aymaqtan astınan Göz muğunan düğüne akka Unoqa Haylıkka bir günge Ök bolla en geldikke Hayın kıspıt kerke yangiden Hameydik gülbittik Göster talan kırdalık Kut kırılın kırı kıdalık Gün kütüğünen kergetti Hinneti İki nargillen Kiler kündü ataran Haygı haygı aha bakka Aymam bakka hapsine Hatarı Ay duvar Haylıkka bir gün gehe Iyok bolla en gelbikke Hayın kısıt yerke yangın Diyen gelin verdenin Haylıkka bir gün gehe Iyok bolla en gelbikke Hayın kısıt yerke yangın Diyen gelin verdenin Hayırlıkka bir gün diye Ök bolla en gelbikke Hayın kıspıt kerke yangın Diyen gelin verdenin Verdenin Hayırlıkka bir gün diye Ök bolla en gelbikke Hayın kıspıt kerke yangın Diyen gelin verdenin Hayırlıkka bir gün gehe Ök bolla en gelbikke Hayın kıspıt kerke yangın Diyen gelin verdenin Diyen gelin verdenin Эгин ағарделяты Егор Садовников. В-третьей представляем номинацию «Лучшее муниципальное образование в сфере безопасности». Данная номинация присуждается за высокие показатели в сфере безопасности. В третьей группе наслегов в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере безопасности» представлены муниципальное образование «Салбанский наслег», муниципальное образование «Тастахский наслег», муниципальное образование «Фрунзенский наслег». Бастың нелегенен болла Тастақ нелеге. Баалык Лиханов Егор Панкратьевич. В третьей группе наслегов победителем в номинации становится муниципальное образование «Тастахский наслег», глава Егор Панкратьевич Лиханов. Во второй группе наслегов в номинации представлены
Муниципальное образование Кобяконский наслег. Муниципальное образование Хомустахский второй наслег. Муниципальное образование Мадутский наслег. Иккис группаға бастың нәхелегінен болла көбекән нәхелеге. Бағылық Гоголев Гаврил Михайлович. Во второй группе наслегов победителем в номинации становится муниципальное образование Кобяконский наслег. Глава Гаврил Михайлович Гоголев. В первой группе наслегов в номинации представлены муниципальное образование Хатынг-Арынский наслег, муниципальное образование Хамагатинский наслег, муниципальное образование Идейский наслег. Басты группаға бастың нәхелегінен болла Хамағаттан нәхелеге. Бағылық Максимов Иван Николаевич. В первой группе наслегов победителем в номинации становится муниципальное образование Хамагатинский наслег, глава Иван Николаевич Максимов. Представляем номинацию «Лучшее муниципальное образование в сфере экономики и финансов». В третьей группе наслегов в номинации представлены муниципальное образование Тюбинский наслег, муниципальное образование Фрунзенский наслег, муниципальное образование Арбынский наслег. Жүз группаға бастың нәхелегінен болла Түбе нәхелеге. Бағылық Федоров Константин Константинович. В третьей группе наслегов победителем в номинации становится муниципальное образование Тюбинский наслег, глава Константин Константинович Федоров. Во второй группе наслегов в номинации представлены муниципальное образование Партизанский наслег, муниципальное образование Кобяконский наслег, муниципальное образование Мадутский наслег. Иккис группаға бастың нәхелег болла Бартыхан нәхелеге. Грановер Алексей Николаевич. Во второй группе наслегов победителем в номинации становится муниципальное образование Партизанский наслег, глава Алексей Николаевич Зырянов. В первой группе наслегов в номинации «Лучшее муниципальное образование в сфере экономики и финансов» представлены муниципальное образование Хатынарынский наслег, муниципальное образование Егейский наслег, муниципальное образование Хатырыкский наслег. Басты группаға бастың нәхелег болла Қатырық нәхелеге. Бағылық Дьяконов Юрий Вячеславович. Победителем в номинации становится муниципальное образование Хатырыкский наслег, глава Юрий Вячеславович Дьяконов. Внимание! Представляем номинацию «Лучшее муниципальное образование» по итогам 2021 года среди муниципальных образований Намского улуса. В третьей группе наслегов в номинации «Лучшее муниципальное образование» обладателем гран-при становится муниципальное образование Тюбинский наслег, глава Константин Константинович Федоров. Победитель номинации «Лучшее муниципальное образование». Иккис группаға бастың муниципальный тәрәхінен 2021 жыл түмігінен болла Бартыхан нәхелеге. Бағылық Зырянов Алексей Николаевич.
Во второй группе наследников в номинации «Лучшее муниципальное образование» обладателем гран-при становится муниципальное образование «Партизанский наслед». Глава Алексей Николаевич Зырянов. Представляем номинацию «Лучшее муниципальное образование» среди первой группы наследников. Экетенче сүрбе бир сыл түмөгүнөн бастыы группага бастыкы гран-при кахайынан болла катырык нехлеге. Бахалык Дьяконов Юрий Василович. В первой группе наследников в номинации «Лучшее муниципальное образование» обладателем гран-при по итогам 2021 года становится муниципальное образование «Хатырыкский наслед». Глава Юрий Вячеславович Дьяконов. Наммыт луғынты қайыстыбатына кетігер 400 сылын саңа сүйрен керен аспыт сыл түмігінен улуспыт нәхелектерін иккерділіргар от бұланын толыруға үшіге көрдіріләк нәхелектерге нам улуғын жағалтатын анал бірейе олықтонор. Үз местеға қырабыл текстер арбын нәхелегер. Бахалык Бугаев Борис Борисович. Сертификат на приобретение граблей с присвоением 3-го места среди муниципальных образований Намского улуса по заготовке сена по итогам 2021 года вручается муниципальному образованию «Арбынский наслед». Глава Борис Борисович Бугаев. Кес месте. Ротор косилка кахайынан болар көбекен нәхлеге. Бахалык Гоголев Гаврил Михайлович. Сертификатом на приобретение роторной косилки с присвоением 2-го места среди муниципальных образований Намского улуса по заготовке сена по итогу 2021 года награждается муниципальное образование «Кобяконский наслед». Глава Гаврил Михайлович Гоголев. Экетенче сүрбе бир сыл окко күрәктүү төмөгүнен бастыкы месте болар онда пресс подборшы кахайынан болар түбен нәхлеге. Бахалык Федоров Константин Константинович. Сертификат на пресс-подборщик с присвоением 1-го места среди муниципальных образований Намского улуса по заготовке сена по итогам 2021 года вручается муниципальному образованию «Тюбинский наслед». Эгени эгерделир Максим Улаттара вокальный ансамбль. Саға санатын астыннарар, саталлақтық салаяр, қаз бірді ке олығыр жағағар, тұскыны туғайсар.
улуспут томустуттары жоғын жонун. Өрі көлі туран ұтыз тоқсыз тығынан өссі түгіл әғірделен бере қайың. Әгін әғірделер Максим Олаттара вокальный ансамбл. Kuyurdu kirengin Oybonu allaran Ballığı tepterer Bir ütle tügelir Ettinen kanınan Bilbekke ulak büt Balık süt bol batak Mun kalısı cangın Tomongun katangın Taksi çakdadı Gede hermanahı Güdüler tügeli Dolguya küppede Erkihi bol batak Öbüge üge Bayana yalgıyı Bul mındır küreğin Küraha surugun Bolgar kördürbet Uy batak eybat Ol saha bol batak Ol saha bol batak Andi büt baraksan Adiran aybanan Üste gül kugunan Viyetten tüheri Otuga olurum Bilbetek körbedem Olsa bol batak Ürer morgorum Irrak'tan istibet Bayyanay baraksan Badittan Muhammed Avotun içidin Algıstan ahappa Ol buçuk bol batak Öbüge üge Bayana yalgıyı Bul mındır küreğin Küraha surugun Bolu görkeder ben Uy batak eybat Ol saha bol batak Ol saha bol batak Öbüge üge Bayana yalgıyı Bul mındır küreğin Küraha surugun Bolu görkeder ben Uy batak eybat Ol saha bol batak Ol saha bol batak Öbüge üge Bayana yalgıyı Bul mındır küreğin Küraha surugun Bolu görkeder ben Uy batak eybat Ol saha bol batak Максим Олаттара вокальный ансамбл Усран Салаячы Иннокентий Татарнов. Сценаға ыңырабыт Намулуха муниципальный терилли бағалығын Юрий Иннокентьевич Слепцову. Вастаулах коллегалар, нәһилектер бағалықтары. Келер хылға бұл манда күректейге бе хағаны келдер яқпеттен хана келді бит, оны білігіннеревін. Келер хылға хана хүриян бұғытынан болуға бүйділен профессияларынан бастыңдары талып. Ол күрдік бастың почтальон, улуска, хылты мөгінен, бастың медсестра, бастың учетал, бастың воспитатель. Онан тон білеген балығынылары бір әдектері бар тоңғылдан тарғынтылықтары. Онан бұл түмігінен жүрбекке бұл түмігінен әйір оның номинациялар бар бұлықтары.
Идени өрө тутаны үлени өрүүнен айқаллан, сайдыга энеке кирбейситейлерин уансан, үтүү санакерақсы биллах кескеле өссө дағаны кен куярга наммут үтүү атын аттады. Бүтін омук үгехен үйететен, андайдыга саханы сахадытен саха үмүт сыл саңа сайдар сүрәнлери киллери. Манны күтүү göstərəhän барын тоқары намолуғын барын электере сайдан сиредиен ехтереден әренебет. Анығыз көсі қады дере. Оны білген барығытын опсы қасқа түйерге ұңырабыт. Дипломнақтыр дипломнар гытын илже таққан, оны кубактар гытын.